Poštovani gledaoci, pratite Vojvođanski dnevnik. Ja sam Laura Vujković, a ovo su vesti dana. Na dan žalosti komemoracije nad stradalima u padu helikoptera održane u Zemunu i Novom Pazaru. Treba rasvetliti okolnosti koje su dovele do nesreće, ocenio predsjednik Tomislav Nikolić. Tužilaštvo predložilo pritvor za 3 francuskih državljana osumnjičenih za otmicu 2-godišnje devojčice. Istražujemo koliko je uredba o markiranju goriva doprinela povećanju prihoda u državnoj kasi. Vaterpolisti Vojvodine i sledeće godine igraće sa najboljim klubovima iz regiona. Sutra sunčano, suvo i vetrovito vreme. Zbog nesreće prilikom pada helikoptera Vojske Srbije u kojoj je poginulo 7 osoba, među kojima je 1 beba, u Srbiji i Republici Srpskoj je dan žalosti. Telegrami saučešća porodicama i prijateljima nastradalih i državnom vrhu Srbije pristižu i danas. Uputili su ih, između ostalih, evropski komesar Johannes Hahn, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i turski ministar inostranih poslova Mevlut Čavuşoglu. Do kraja dnevnika i sledeće priče. Saznaćete čemu je posvećena multimedijalna postavka pod nazivom Mreža. Održano državno prvenstvo u streljaštvu. Nevena, naši teniseri bili su uspešni u Indian Wellsu. Tako je, Laura, da vidimo rezultate. Ubedljivom pobedom u 2 seta nad Kipraninom Markosom Bagdatisom, Novak Đoković počeo odbranu titule u Indian Wellsu. Naredni protivnik mu je Albert Ramos iz Španije. Uspešna je bila i Jelena Janković, koja je do 3. kola Masters turnira iz serije 1000 stigla trijumfom 2-1 protiv Lorraine Davis. Laura, prema poslednjim informacijama koje imamo, Fudbalski klub Vojvodina, odnosno upravni odbor tog kluba, smenio je šefa struke Zorana Marića. Na više detalje gledaoci će saznati odmah posle Vojvođanskog dnevnika u Sportskoj hronici. Nevena, hvala ti. Sutra nas očekuje suvo i sunčano vreme, ali će biti vetrovito. Suvo i pretežno sunčano vreme obeležit će novi radni dan u našoj zemlji. Slabe oblačnosti biće samo u Timočkoj krajini. Dnevna temperatura viša nego danas, od 12 do 17 stepeni, ali će nam se činiti da je hladnije zbog umerene do pojačane košave. U južnom Banatu udari vetra biće najjači i u pokrajini ponedeljak će biti suvi sunčan. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni, najviša dnevna od 14 do 16. I utorak sunčano i relativno toplo, ali će i dalje duvati umerena do pojačana košava. Od srede hladnije za 5 do 7 stepeni, a istok zemlje zahvatit će neoblačenje sa slabom kišom. U ostalim krajevima ostaje suvo i sunčano. Uz informaciju da je naš O radio osvojio 2. mesto u finalnoj evropskoj bitci radio stanica, pozivamo vas da ostanete uz naš program. Sledi Sportska hronika. Prijetno večer.